Opa, gdje ste ljudi, vršeno epizod Nuclear Gamera i danas igramo Spain PvP sa njime. Boski gošćem. I pošto mi se čuje TV, on se muto. I igrat ćemo par partija. Koji frame dropovi. Šta je on je fair. Opet mi frame dropa. Dalje nestalo strela. I koji je FNS. Dobre, idemo. Idemo. Dobro, sesiš. Znam sam da će to uraditi, ali nisam uspio da ga dobijem. I pobedio sam, ajmo na drugu partiju. Da, igramo na Spain PvP. Kako sam se sad ispalio. Pobedio me Basti. Dobro, idemo. Sad za bobaske. Tata, smaj malo. Sad mi je luk kupo. Puko mi kritika sad. Dobre, pobjeda. Druga partija. Tako, idemo. Ne. Ajde, idri. I pobedio on drugu partiju. I ajmo na sljedeću. Di si? Video. I sad moram da ga pobedim. Idemo. Igramo na 1.7 verziji. Vidio. Zabao server. Ne. Zabao sam. I pobedio sam ga. Ajmo sljedeću partiju. Kupi mi strele. Ajde. Palio samog sebe. To pobjeda. I idemo u sljedeću partiju. Ajde. Kreći. I aj ga malo bez veze ovako PvP. Kako im krum na glavi. Paf. Uzmi dobar kombo. Kakav sam kombo uzao. Dobar sam kombo uzao, idemo. Nisam ga ni vidio. Ne znam. I ovo vidite kao što piše na teksturi. Tako da, nama na sljedeću. Ajde, prifadba. Ne. Ovu sam puku partiju.
Pobedio sam ga. Ste dobro. Sveđu. Toliko je kombo mi sad lupio baske. Pobjeda. Hak. Ako bi išao hak, ne znam ko hak. Ne, nisam pukao prvi hit. Opet dobijem kombo. I ko je pobedio? Ajde. Nemam. Ne, šta je ono? To mislim da će, vidio, prebacujem mi se sa, neću ti upasti u fire. Vidio. Ma damo se, neću. I ja na kraju, idemo. Opet je pobedio, ajmo sljedeću. Koliko ćemo još igrati, reti, ne znam. Ne znam, koliko ti hoćeš. Ajde još 4-5. No. Bog te, kako ti hitove daješ, bolje da ne daješ. Ne možeš. Koliko imaš healthy? Ne. Sad ću. Koliko imaš healthy? Ne. Baš mi loši sad ove partije. Ajde ima još 3 partije, idemo. Da me zezaš. Sad sam prvi put. Prvo treći. Boske se ignorirala, vjerojatno sad se izbjegla, pošto sam ga pre nego što smo počeli pobedio svaku, sad više nešto me neće. Bog te. Prva pobjeda posle 100 godina. Baš je prije. Ne volim ovu mapu nikako. Di je? Vidim ga. Prvi put da sam te upalio i ti mene si. Dobro. Moram povedim ovu game, Moram da mi je hit. Pobjeda. Ćemo da završimo ili još jednu partiju? Ajde još jednu. Ajde. I odlučit će partija ko će biti winner ovog međusobnog skora. I ajde da počnemo. Udri, na mapi mi je svaki put pobedio ovo. Ne, upadni u vodu to. Izgubio sam, vidi. A to šta je ovo? Igramo još jednu. Da, video. Ne mogu da te pogodim. Da, igramo još jednu. Daj, šta? Prihvati me. Neću da igram na ovoj mapi. Čuti tu. Nećeš. Vidi ovo. Hoće mi dati
Ovo je neki čuvarak od mape. Igramo još jednu. Neću čuvarka. Vidio, sad sam otvorio inventariju, pa baš sam pametan. Ne, ajde još jedno. Basket, desi. E sad da te pobedim. Sad da te razbijem. A, da, možda ti pobedim kad budu prestao malo da mi bagujem. Juju, koji frame drop sam dobio. Vidiš, ima tebe udaram. Mjesto sada sam te ubio, ja se zezam tu. Ma, ne znam da si postavio, nisam ni bitno. Je. Kad ga pogodim s bombom, onda dobro mi krene, kad ne, loše. Ajmo, sljedeći put. Ne, sad sam pukao. Vidio, kako ne? Ne. Ajde odjavimo. Dođi vam. Kom. Ajde. Bilo dobro ova. Ti smo u početku, a te pred kraj. Ok, ljudi, to je bilo to za epizod. Vidimo se zadnje. Pozdrav. Ćao. Opa, gdje ste ljudi, vršimo još na epizod Nuclear Gamera i danas igramo s PvP sa njime. Boski gošćem. I pošto mi se čuje TV, on se muto. I igrat ćemo par partija. Koji frame dropovi. Šta je on je fair. Opet mi frame dropa. Dalje nestalo strela. I koji je FNS. Dobre, idemo. Idemo. Dobro, sesiš. Znam sam da će to uraditi, ali nisam uspio da ga dobijem. I pobedio sam odmah na drugu partiju. Da, igramo na Spain PvP-u. Kako sam se sad ispalio. Pobedio me Bosci. Dobro, idemo. Sad za boboske. Tata, smaj malo. Sad mi je luk kupo. Puko mi kritika sad. Dobre, pobjeda. Druga partija. Tako, idemo. Ne. Ajde, idri. I pobedio on drugu partiju. I ajmo sljedeću. Di si? Video. I sad moram da ga pobedim. Idemo.
Igramo na 1.7 verziji. Vidio, zabao server, ne. Zabao sam. I pobedio sam ga, ajmo sljedeću partiju. Kupi mi strele. Puf. Ajde. Palio samog sebe. To pobjeda. I idemo u sljedeću partiju. Ajde. Kreći. I aj ga malo bez veze ovako pi. Kako im krug na glavi. Paf, paf. Uzme dobar kombo. Kakav sam kombo uzao. Dobar sam kombo uzao, idemo. Nisam ga ni vidio. Ne znam. I ezio, vidite kao što piše na teksturi. Tako da, nama na sljedeću. Ajde, prifadba. Ne. Ovu sam puku partiju. Pobedio sam ga, što je dobro. Sljedeću. Tako je kombo mi sad lupio baske. Pobjeda. Hak. Ako bi išao hak, ne znam ko hak. Ne, nisam pukao prvi hit. Opet dobijem kombo. I ko je pobedio? Ajde. I. Nemam. Ne, šta je ono? To mislim da će, vidio, prebacujem se sa, neću ti upasti u file, vidio. Ma da, neću. I ja na kraju, idemo. Opet je pobedio, ajmo sljedeću. Koliko ćemo još igrati, reti, ne znam. Ne znam, koliko ti hoćeš. Ajde još 4-5. No. Bog te, kako ti hitove daješ, bolje da ne daješ. Ne možeš. Koliko imaš healthy? Ne. Sad ću. Koliko imaš healthy? Ne. Baš mi može sad do partije. A ima još 3 partije, idemo. No, me zezaš.
Sad sam prvi put. Prvo treći. Je se ignorirala, vjerojatno sad se izbila, pošto sam ga pre nego što smo počeli pobedio svaku, sad više nešto me neće. Bog te. Prva pobjeda posle 100 godina. Baš je prije, nema da mogu mapu nikako. Radim ga. Prvi put da sam te upalio i ti mene si. Dobro, moram povedim ovu game, pusti ovo. Moram da mi je hit. Pobjeda. Ćemo da završimo ili još jednu partiju? Ajde još jednu. Ajde. I odlučit će partija ko će biti winner ovog međusobnog skora. I ajde da počnemo. Udri, na mapi mi je svaki put pobedio ovo. Ne, upadni u vodu to. Izgubio sam, vidi. A to, šta je ovo? Igramo još jednu. Da, video. Ne mogu da te pogodim. Da, igramo još jednu. Daj, šta? Prihvati me. Neću da igram na ovoj mapi. Čuti tu. Nećeš. Vidi ovo. Hoće mi dati ovaj neki čorak od mape. Igramo još jednu. Neću čorka. Vidio. Sad sam otvorio inventariju, pogledao sam pamet. Ne. Ajde još jedno. Basket, desi. Sad da te pobedim. Sad da te razbijem. Da, možda ti pobedim kad bude prestao malo da mi bagujem. Juju, koji frame drop sam dobio. Vidiš, ima tebe udaram. Mjesto sada sam te ubio, ja se zeznam tu. Ne znam da si postavio, nisam ni bitno. Kad ga pogodim s bomom, onda dobro mi krene, kad ne, loše. Ajmo, sljedeći put. Ne, sad sam pukao. Vidio, kako ne? Ne. Ajde odjavimo. Dođi vam. Kom. Ajde. Bilo dobro ova. Ti smo u početku, a te pred kraj. Ok, ljudi, to je bilo to za epizod. Vidimo se dalje. Pozdrav. Ćao.